bisan di natupon, makaluman nain paghinangon, kikita nain lun sa unuhon sinin magdato. Content mo para yawa, content mo pa amuha, content mo pagdaliya na amuna. Kamuin mga singguran san bago kabataan, sarang di ka mo magpakita, among content makadupang. Habihayaw un waktu, sarang kau maalis to, o pinaasalin kamirasin cellphone mo. Natimbak, nagdugtol, nagluray, naghunos, nagkilat, nagsunog, nagagaw ba na, nagagaw, asawa, nagpatay, aroy ka. Waan na cellphone yan, content na saya nagay. Content mo para yawa, content mo pa amuha, content mo pagdaliya na amuna. Kamuin mga singguran san bago kabataan, sarang di ka mo magpakita, among content makadupang. Bisan kau mapatay na, bisan kau nagdaran na pas na, as unahon pa in pag-video nila. Bang ako kay meta, banun ko in magkabus-kabus ha social media, nagmaas na nagpata, ha Facebook na hadya nagkikita. Nagmingisi na hadya katan, biya na dupang dupa.